Muraho neza abakomeje kudukurikirana kuri Ruta TV1. Niba ari ubwa mbere uhageze twagusaba kugira ngo ukande subscribe, kandi nimba usanzwe warabikoze uhawe ikaze hano kuri ino channel. Uyu munsi rero bazaniye amakuru, ni amakuru ahari ari kuvugwa kandi y'ukuri, atari ayo kubesha. Ni amakuru arebana cyane n'impunzi cyane, bavuze ku mpunzi za Congo, impunzi z'abakongomani. Ni ukuvuga ngo Amerika uyu munsi yashizeho ni ukuvuga itangazo rivuga nk'uko impunzi za Congo zitazongera kuza zija muri Amerika. Ikindi kandi bagaragaje yuko impunzi mu bihugu byinshi uretse Amerika nka Australia, Canada ndetse n'ahandi, ibyo bihugu byose byagiye bigaragaza ko bitagishaka izindi mpunzi. Rero wambaza ntese ni gute zabigaragaje? Ni ukuvuga guhera ubu nyine, mbese nk'ibiro byakiraga impunzi cyangwa ahakigwaga impunzi mu gihugu cya Kenya, ubu ngubu ababikoragamo, abakozi bose bafunze utwo tuzi. Abakozi baragiye, barasezerewe, bamwe basubiye mu mago yabo, abandi bagiye iyo wenda ntawamenye iyo bagiye. Ariko kuri guhari ni uko kuri uyu munsi muri Kenya nta muntu waba akikibesha yuko ibyo kugenda hanze mu bihugu byo hanze ko byaba bigishobotse, kuko murumva yuko nta nzira yabona, ntaho yabona aca. Icya kabiri ni ukuvuga ntabwo yabona ababimufashamo, kuko ababikoraga kuri za UN zo muri Kenya, ndavuga cyane abashinzwe gusohora amaviza, izo banki zose zirafunze kabisa. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibyo biro byose byagiye bifungwa, abakozi barabirukanye, baratashe, bababwiye yuko nta mpunzi zongera kuja hanze ivuye muri Kenya. I Burundi naho ni uko, i Burundi naho bafunze ibiro byose byari bishinzwe kuba impunzi. Kuko mwagiye mubibona, impunzi zagiye zigenda cyane mu minsi ishize. I Burundi niho hazagenda abantu benshi, ariko kuri uyu munsi amakuru ahari ni uko impunzi z'i Burundi nazo zahagaze, zitazongera kuba zagenda mu bihugu byo hanze. Andi makuru nayo mu gihugu cya Uganda naho ni uko bimeze. Ni ukuvuga ngo nta mpunzi n'imwe igomba kuva muri Uganda isubira kwerekeza hanze. Rero nshuti zanje, murabyumva yuko aya ni amakuru twasomye ahari atari ay'ibihuha, amakuru avuga nk'uko impunzi zose kabisa muri rusange bisa n'ibigiye kuvaho gukorera impunzi ngo zijya hanze. Trump we yanahakanye cyane yuko ntazizongera kugera mu gihugu cya Amerika. Ubwo rero nshuti zanjye, reka mbabwire ngo igihe cyo gutaha cyaba ari iki, igihe cyo kubaka igihugu cyaba ari iki, kubera nk'uko abenshi bahugiye mu madosiye, usanga benshi bifuza kuba bagenda, kandi ni byiza, kandi tunabahaye pole ku bantu bari bageze kure cyane. Tubaha pole, turabizi kuko birababaje, byarabababaje. Abantu benshi byagiye bipfa, bamwe bari bategereje umunsi kuko wagera. Ariko kuri uyu munsi kabisa amakuru ahari arebana n'impunzi z'abanyekongomani cyangwa se n'izindi mpunzi, ariko cyane ku ruhare rw'abakongomani, dore kuko Amerika ikomeje no kuvuga yuko abantu bava muri Congo
iyo itabashaka. Ubwo rero n'ayo makuru areba impunzi zose, impunzi aho ziri zicare zizi yuko kugenda hanze bitakirimo. Ndumva buri mpunzi yose yari igeze kure, umuntu wese w'impunzi wari ugeze kure, kure tuvuga mbese wakorewe, abari bategereje umunsi, abo bose ntabwo bagize ibintu byo kuvuga ngo barabanza bagirire wenda bari bageze kure babanza babakorere, oya. Ni ukuvuga biro zose zarafunze ubu nyine, zirafunze, abakozi barirukanwe, abakozi bose barirukanwe bo muri iyo ntuza, bakoraga muri ibyo biro byemerewe gutwara impunzi mu bihugu byo hanze. Ayo ni amakuru tuvuze ku ijwi ryo hasi, benshi bashobora kugira ni ikinyoma, ariko ayo niyo makuru y'ukuri, niyo makuru ahari kuri uyu munsi, yuko buri muntu wese w'impunzi agomba kumenya yuko ibyo ngubu byo kuvuga ngo gukorerwa aje hanze byarangiye, gukorerwa uje hanze uri impunzi byarangiye, haba Kenya, haba i Burundi, haba Uganda, haba n'ahandi hose. Ni ukuvuga ngo impunzi kuvuga ngo zigende kandi birasa n'ibyanze. Rero ku ruhande rwanjye nje ndabona ngo wenda igihe cyaba ari iki cyo gutaha, kandi dore abazubaka igihugu ni twe, abazubaka igihugu ni twebwe turi mu mahanga. Igihe wenda cyaba kigeze cyo gutaha ntiturabimenya neza, ariko tuzaba tugenda tubagezaho amakuru ya buri munsi y'uko biba byifashe n'uko biba bimeze. Amakuru areba buri kintu cyose tuyacisha hano kwa Ruta TV 1. Niba ari ubwa mbere uhageze, reka tugusabe kugira ngo ukore subscribe, share, comment, ibyo byose tuze kubibona. Hanyuma yari ari kuri Rutazunguzwa TV, uwakoraga wari kumwe namwe ni Rutazunguzwa kuri Ruta TV 1. Murakoze cyane, naho ubutaha.